Interesantne vijesti dolaze nam sa Harkovskog ratišta, gdje se vode izuzetno dinamične i intenzivne borbe. Ruska ofanziva u ovom području dovela je do značajnih teritorijalnih dobitaka oko grada Kupjanska, čime se približava završetak jedne od trenutno najvećih bitaka u ovom ratu. Početkom godine ruske snage uspjele su da uspostave mostobran na zapadnoj obali rijeke Oskol i zauzmu grad Dvoričnu sjeverno od Kupjanska. To im je omogućilo da iz pravca Dvorične direktno ugroze Kupjansk, te su već do početka avgusta ušli u sjeverozapadna predgrađa grada na zapadnoj obali Oskola, gdje su borbe za kontrolu tih naselja trajale sedmicama. Do sredine oktobra Rusi su ofanzivom sa sjevera uspjeli da zauzmu dio grada na zapadnoj obali rijeke i utvrde položaje u Juvilejnom distriktu, području Višespratnica, kao i zapadni prilaz jedinom preostalom mostu u Kupjansku. Tako su presjekli glavnu liniju snabdijevanja ukrajinskih snaga, jer je preko tog mosta prolazio ključni magistralni put kojim su se povezivale ukrajinske jedinice istočno od rijeke Oskol. Zbog odsječenih linija snabdijevanja, ukrajinske snage bile su prisiljene da koriste improvizovani pontonski most nekoliko kilometara južnije, što je logistiku učinilo izuzetno ranjivom. Ruska artiljerija i dronovi svakodnevno su uništavala ukrajinske trupe, oklop i tehniku koja je pokušavala preći rijeku, zbog čega su mnoga pojačanja uništena još prije nego što su stigla do položaja na istočnoj obali Kupljanska. Ako vam se dopada sadržaj i želite pratiti naredne analize, pozivam vas da se pretplatite na kanal. Vaša podrška omogućava da nastavim raditi ovakve detaljne i kvalitetne materijale. Idemo dalje sa videom. Rusko vazduhoplovstvo nastavilo je da preciznim avionskim bombama gađa ukrajinske jedinice koje su se ipak uspjele probiti u Kupljansk, što je dodatno oslabilo mogućnost Kijeva da dugoročno održi svoje položaje u ovom gradu. U ovom području nalazilo se ukupno 16 ukrajinskih bataljona, procijenjenih na 4 do 8 hiljada vojnika. Kako su ruski udari dronovima i avijacijom redovno uništavali pontonski most, koji je više puta postavljan pa ponovo uništavan, a ukrajinske jedinice trpile teške gubitke tokom rotacija, organizovano povlačenje postalo je jedina logična opcija. Ukrajinski oficiri iz ovog područja potvrdili su da je odbrana Kupjanska bila nedovoljno pripremljena i loše organizovana, što je i dovelo do sadašnje situacije. Kako su se ukrajinske snage povlačile, Rusi su postupno zauzimali nove položaje u urbanom dijelu Kupjanska na istočnoj obali Oskola. To je na kraju dovelo do potpunog zauzimanja distrikta Zaoskilja, čime su ruske snage preuzele kontrolu nad čitavim Kupjanskom. Video snimci iz grada potvrđuju prisustvo ruskih jedinica i podizanje ruskih zastava u 3 ključna naselja – Zaoskilju, Juvilejnom distriktu i sjeverozapadnom dijelu grada. Neoprezno i smireno kretanje ruskih vojnika na tim snimcima pokazuje da se nalaze dovoljno daleko od linije fronta, dok blaga oštećenja na zgradama ukazuju da težih urbanih borbi gotovo da nije bilo. Tako je bitka za Kupljansk uspješno završena, što je potvrdio i ruski načelnik generalštaba Valerij Gerasimov tokom Putinove posjete pozadini fronta. Iako je Kupljansk pao, ruske snage trenutno drže samo administrativne granice grada. Urbanom cjelinom se smatra i šire područje koje uključuje Kupjansk, Vužlovoj i Kivšarovku, 2 grada spojena sa Kupljanskom koji se još uvijek nalaze pod kontrolom Ukrajine. S obzirom na težak taktički položaj Ukrajinaca u ovom sektoru, očekuje se da će Rusi u narednim sedmicama osigurati i ove preostale dijelove Kupjanske aglomeracije. Tada bi ofanziva u ovom području bila formalno završena ruskom pobjedom koja sada izgleda praktično neizbježna. Zauzimanjem Kupjanska Rusija bi stekla kontrolu nad jednim od najvećih željezničkih čvorišta u Ukrajini. To bi im omogućilo značajno jačanje logistike za dalje ofanzivne operacije u mjesecima i godinama koje dolaze. To bi im omogućilo da u narednim mjesecima značajno ojačaju logistiku, ubrzaju dotok municije, tehnike i ljudstva, te stabilizuju liniju fronta za nove operacije dublje u Harkovskoj oblasti. Drugim riječima, pad Kupljanska ne predstavlja samo lokalnu pobjedu, već i potencijalni strateški preokret na sjeveroistočnom frontu.